Jodak Malwanda idwaro mondo bede ung'ala manyime marito chenro mar sirikal mar chwalo teko sitima ni J4,000 e nengo mar silings $250,000 mondo kik jokwe donjre. Magi wachi kod jaod bura Malwanda koyango chenro makamano e gwenge ma Munguyu, Itabalia, ward mawe Milabi, kowacho ni chenro makamano geto gwenge 27 Lwanda. Jaod bura ni olero ni tire jokuoge mag mwandu ma itiyo godo e tudo stima makoro onore kolero ni nyaka sani achiji 5 osemaki kachiel kuomgi nowito ngimane tok lwar kowuok e pol mar stima manoidho. Maungu wacho ni ok en gima ber ka joma pok nonwang'o stima nyaka ne Kenya yud loch mare koro ok nyal yudo stima nikech achudhe mamoko makoro geto kwalo mwandu mag tudo stima. Tumeweka stima baada ya miaka 60, tukapatia stima watu 214. Alafu usiku mkora ingine anakuja anapanda juu anatoa mafuta kwa generator kwa transformer. Juzi tu hivi tumeweka transformer pale Mundonji Mabungoira. Nimekuwa pale mwenyewe tukaweka stima. Usiku jamaa wanakuja wanakata waya ya transformer ile. Mtu kama yule mkipata mchape viboko mufinye kabisa. Ama hata ikiwa mbaya hiyo stima nyorose. Sina hiyo. Ni makosa kubwa sana. Wananchi wa Itabalia ama Italy, si mmeonja giza? Giza ni mzuri. Kwa hivyo kwa sababu giza sio mzuri, nataka tulinde hii mradi wa stima. Si ndio? Tulinde nini? Kwa sababu mtu akiiba transformer, mtu wa kwanza kabla sisi watu wa serikali tukuje, nani atakuwa kwa giza? So wewe mwananchi hakikisha kwamba ile post ambayo imewekwa kwako, ile waya ambazo zimepita, ile transformer ambayo imewekwa hapa, mumeilinda kama watu wa Italy, si ndio?